Saldırak, Kısıklı rayonu Sargamış. 5. номер Kampren, Turakbekov Amir'deki Sayapker özü Saldırak, Jetimiz Kızılsu ayını. 6. номерде Max. Onun mırtısı, Canılbay Jaskan'ın mırtısı çıksın. Üstü jorgolarına 3 aylapta 5200 metre aralıkta jönödü. Alene biz olsun tanıştırabiledi. 6. номерде Max sattı jorgo. Atası Kaska, Sil, denesi Malina. Kaç kıla, kaç? Ahmatov Ömürbek Sayapkeri, Ömürbek Ulu Ardat Saldırak. Kuyovlusu Alamedin rayonu. 7. номерде Göksulu, Елдияр Жылқызаводнуку, Урматбек Ulu Елдияр Sayapkeri, Урматбек Ratbek Saldırak, Том району Бөкенбаев району. 8. номерде Бииттик. Бұл Рейнакевич Жылқызаводнуку, Аламанов Сыймық Sayapkeri, Макешев Фаил Салdırak, Аксу району Тепке айылы. 9. номерде Экстра. Бараканов Елбиснике, Аламанов Азамат Sayapkeri, Аламанов Ержан Салdırak, Түркі району Михайловка айылы. Жана 10. номерде Gökселек аттуу жорго, Кадырбаев Мерсике, Мельцов Амир Sayapkeri, Қалиев Хамза Салdırak, Күн Токмок шаары. Ошо менен демөөрчүлөр дагы бир ирет байгелерди тактап койсоңор, 10 башкычты жорго, 4 жоргого байге бар. Биринчи келген жоргого 25 000 сом, bunun 10 000 somu vzностон. Экинчи келген жоргого 13 600 сом, bunun 5 600 vzностон. Үчүнчү келген жоргого 7 000 сом, bunun 3 000 somu vzностон. Жана 4-чү келген жоргого 5 000, bunun 2 000 vzностон. Андан сырткары бул бышкы жорголорго демөөрчүлүктү мына Касымов Айбек Абдулович Жорго Федерациясынын вице-президенти 10 000 сом, ат оюндарына чоң салымын кошуп жаткан демөөрчү Алтынбек Билдибекович Садыбековдон 50 000 сом, Рейнакевич жылкы заводунан 20 000 сом, Жаныш Каламанов агабыздан 10 000 сом демөөрчүлүк колдоо болуп отурат. Бардыгыңыздар демөөрчүлөр, колдооңуздарга рахмат. Андан сырткары мына дагы жорго багытындагы биздин жакын адамдарыбыз азыр айтып кетти, ишти жорголордагы демөөрчүлүк байгелер кошулат деп. Эми жыйынтык талапка чейин кошулган суммасы менен байгелер берилет. Андыктан бышкы жорго ол баш 4 байге. Шадыбеков Алтынбек 50 000 демөөрчүлүк кылды, анын 25 000 сому чоң жоргого, 25 000 сому бышкы жоргого. Азыр мына экинчи айлапарыбызда бышкы жорголор жөнөдү. 8. номер жана бул Бииктик аркы жоргонун опурдору калды. 2. номер Элесай экөө экинчи айлапаны өстөй сактап биринчи болуп жүрөштү. Экинчи айлапага жөнөдү. Бышкы жорголордун байгесин тапшырууга Жорго Федерациясынын вице-президенти Касымов Айбек жана Аламанов Жаныш агаларыбыз мына ушул бышкы жоргонун байгесин тапшырууга даяр болсоңуздар. Ay. Aralıkta gördünüz mü? Dayar miskine takırı.
3. Hazır. Mıkı. Üçüncü aylanmanı göstereceğini. Üçüncü aylanmanı göstereceğini. 8. numara Biyiklik Reynakeş Yıldız Avatlığı. Aksu Tepke. Fayın Regençilik saldırı paratat. Halebi 2. numerdeki İrisay. Narınoğlu Usluku. 7. bastan saldırı paratat. 8. Göncönedi. 4. numerde Tuman. Çuvat saldırı paratat. Sarıgamış'ın jorgosu. Buna aldılar jorgolar gitti. Jiyintik doğuçu aylanma. 4 jorgo olayı var. Barakende, buna jorgolardan aldı, direkt 4 jorgo bayga var. Baygenin de ölçüler turağı, yerine durgan baygenin turağı ayttım. Buna bir yerde Mıhtыбек, Sıyma, Joldoş, buna men jorgosu degenin var oturasınlar. Buna Federasyonun vice-prezidenti Aybek özünden jorgoçu başkasından karab atasınlar, anıqtap, taktap, çınıdı, 8 olgan 4 jorgonu atap beresiner. Oradaki 10. numara kaçan çıktı? Bu 3 köye bir baksa yettiyim mi? Kalıslar çakçılar kararlar. Kalısların çeşiminden keyinden aytabız. Kalısların çeşiminden keyinden aytabız. 4. Dördüncü numara öttü. Kalısların çeşiminden keyin aytabız. 4 jorgo olayı var. Ekstra. Kalıslar, jorgonun kalısları yerine mıhlarından kapergiler. Gelingizler hemen mıhı, cıldız.
Өзүңөр билесиңер эле, бул хат майданыбызда жолго салдырылган жерде жолго атайын эрежелери бар. Мисалы үчүн тай жолго, улан жолго, көчтү жолго, соң жолго канча кандай салдырыш керек, кыргыз бекеринен айтпайт, күндүгө күн болсо түштүгүнө жол болун деп, мына ошо жаңылбай жазбай эрежесин сактаган мурдулар бара берилер. Мына калыстардын чечими менен биринчи келген бул 8-номердеги Рейна Кеш жылкы заводунун